Ehlanga sizathu ngobingelele phongamukele mbukele emakhaya kwesimanzonzo lapho kulandela khona indaba ehamba phambili. Mbukele emakhaya ke abantu aba TikTok ngempela bayalazi leli item lethi ithathe lento ayinamngozi ngaphileka. Item ngempela elingene kwabantu abasha elisukele ekutheni abantu abathwale ngoba ukuthwala akunamngozi ungazuphile kabi kadi ukhona ithwala. Mbukele emakhaya ke ungizwe umfoka Mchunu usephawulile ngalolu daba uyasho ngempela ukuthi lento lena is just igame nje izinyanga ezidlala umqondo wathi lento yokuthwala awuyithathe na uyibuka ukuthi ngempela khona umuntu ongadayisa isigubhu semiliyoni ethi izokwenzela amabhiliyoni wathi lento le waye bekumele bekhokhe imiliyoni waye bengavele bezenzela imali bengalokho befuna imali kithi wathi lento le is just nje igame efuna ukusidida. Mbule emakhaya ke wena ngabe le ndaba ibona kanjani? Nathi ke ngempela i-voice note yalo ichunu ngempela lihlaba lento yamnyovu ukuthi elokho encoma izithwalo kanje. Mbule emakhaya ke nazi VN ethatha kuyihloka production. Mbule emakhaya ke izona indaba esikuphathele zona ke ihlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga. Uyabona nje mfowethu lento iyamela ukukhulunywa ngokujulileyo. Uyabona ngiyakutshela mntaka baba mina. Uyabona abantu abafana nobaba udokotela nawo baba u3 second. Ama motivational speakers labo anesiphiwo sobunyanga angakusiza ngento anyane ezincane lapha nalapha. Kodwa bayihlekisela nje bayimotivatela abantu. Now mawusuhleli naye nje i-marketing strategy leyo ukuthi bame bentaza bekhuluma lento abayikhulumayo besangana mawusufica hleli nomkakhe akaseyona le yanto leyana. So all those things they proven beyond reasonable doubt ukuthi yonke lento abayiyo nabayikhulumayo akusiyona kodwa bangcono bona ngoba they are not trying too hard. By motivating abantu beyikhulumela umsangano behlekise, then you become ease in your system, you become ease when someone make you laugh. So when someone give you hope of life, then when you pay the little for the bigger hope. Umuntu ongcono umuntu othi buya uzobonga ngoba uma unanele umuntu impuphu wamnikeza ulengiswayo okuyibhakede lika 5 liter mayiseyibuyisa iba ngaphezulu koka 5 liter iba ngaphezulu kalengiswayo ingaba leshela u10 liter bedouble. In English, in the rules of power, they say when you return the favor it's become more. Ngingakutshela khona mfowethu imiza ayifani ngaphe kwalokho futhi anoke ngijula niyibuza nje ukuthi kulungile sikuhleka lokhu kusabalele emphakathini Dlovu kaKhuba ukuthi mawucabanga nje shaka mfowethu ukuthi ukhona umuntu ongathatha imiliyoni uwe athathe 5 million kuwe athi unikeza into oyokwenzela amamiliyoni aphindo ka10 angaphekwa leli alenzile yena. Angithi ukuthwala into engathinta idlozi, into engathinta uNkulunkulu, into ethinta imilingo nje eletha imali. Uhlulwa yini ukuzenzela yena? Ngicela uyibuze lo mbuzo nje. So dlala abantu ngehype. Ama motivational speaker lawa amotivate abantu ukuthi basebenze kanzima bese bethola yonke inhlobo yemali bese beyirefer egrouphini instead of their effort and their principle and their ancestral gift and their ancestral protections. So I think sesikhule ngokwanele mfethu to be foolish like that. We can never allow us to be foolish like that. Ingane engancokola ngendlela encokola ngayo nje ayithathe le ayinabungozi kusho kuphuza ikani lekhofi kuthele ngwathatha lento kusho utshwala dako utshwala inja
nombombo omude nomlomo omnyama lento kuthiwa umnyovu yini lento lento yabona umphethe sengiqala mina ukumncoma manje yabona lezi zinto useyinyele kakhulu lezi zinto and manje kuyinyela uthuvi mfowethu bese bufana ne-makeup yabona umnyovu nje mangabe enyumbeje uthuvu bufana ne-makeup kuyena asijuleni nje bafowethu iy'ngane singayishiya ehlazweni zidlala abantu ekho umuntu ongathengisa into yemiliyoni athi izokuzuzisa amabhiliyoni soze ilo ngathatha lento mina kuyaphilela thatha lento ayinabungozi kuyaphilela sayithatha siyaphila sinankinga ngencane phela impilo vele kumuntu onenkani kwathathwa lento kwaphilwa uyohluphe uzovu odikhabishi namazambane uzovu hayi awunazo isitendi wena but it's okay